Ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka, tugomba kugishakira igisubizo. Kuva jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane irangiye, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuba nk'inkovu idakira. Abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda ex-FAR n'interahamwe bahungiye muri Kongo yari Zaire icyo gihe nibo bahindutse FDLR. Uyu ni umutwe w'iterabwoba washyiriyeho u Rwanda ufite intego yo kuruhungabanyiriza umutekano, ariko abawushinze bo bakaba bavuga ko intego yabo ari ukubohora u Rwanda ngo kuko ruyobowe n'ingoma y'igitugu ya FPR Inkotanyi. Amasezerano ya Pretoria yo ku itariki 30 Nyakanga mu mwaka wa 2002 yasinywe na Perezida Paul Kagame na Joseph Kabila yagombaga kurangiza iki kibazo binyuze mu kwambura intwaro FDLR ndetse no gucyura impunzi. Ayo masezerano ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa kuko FDLR yakomeje ibikorwa byayo ikanagira uruhare mu ntambara zose zagiye zikurikiraho kugeza magingo aya. Umutwe wa M23 wavutse bwa mbere mu mwaka wa 2012 ushingiye ku kutubahirizwa kw'amasezerano ku itariki 23 Werurwe mu mwaka wa 2009. Aya yahaye abanyekongo bavuga ikinyarwanda uburenganzira mu gisirikare no mu miyoborere. Nubwo uyu mutwe waje gutsindwa mu mwaka wa 2013, mu mwaka wa 2021 kugera mu mwaka wa 2022 wongeye kwiyubaka uvuga ko ugarutse bushya kandi ufite intego zo kurengera abaturage bicwa, kurwanya imvugo z'urwango ndetse no gusaba ibiganiro bya politike kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2022 umutwe wa M23 wafashe ibice by'ingenzi bya Bunagana, Rucuru na Nyiragongo, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva icyo gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gushinja u Rwanda kurenga imbibi zarwo no gufasha umutwe wa M23 mu buryo bwa gisirikare. Inarushinja kohereza ingabo, intwaro n'amasasu ndetse no gutanga ubuyobozi bwa gisirikare hamwe no kugira uruhare mu igenzura ry'ibikorwa by'uyu mutwe, ibintu u Rwanda rwatangiye ruhakana kugeza magingo aya. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavugaga ko M23 ari igikoresho cya politike n'igisirikare cy'u Rwanda, ko igamije guhungabanya ubusugire bw'igihugu, gufata no kugenzura ibice by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gusahura umutungo kamere wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro yo mu ntara ya za Kivu zombi. Ibi bikaba binyuranyije n'ibivugwa n'u Rwanda ndetse n'abahagarariye AFC M23 y'uyu munsi. Mbere yo gufata Bunagana, Rucuru na Nyiragongo, aba barwanyi ba M23 bari barihishe, ariko nyuma bagenda bigaragariza mu duce two mu misozi miremire ya Virunga, cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru ya Rucuru hafi y'umupaka wa Uganda uyigabanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri Uganda niho bivugwa ko bari barahungiye nyuma yo gutsindwa kwa M23 mu mwaka wa 2013, aho bongeye kwiyubaka mu ibanga kuva mu mwaka wa 2020 ndetse n'umwaka wa 2021. M23 bavuga ko bari barirengagijwe, batotezwa kandi baravanwe mu gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amasezerano yo ku itariki 23 Werurwe mu mwaka wa 2009. Ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinjaga u Rwanda byose rwarabihakanye, ndetse runavuga ko ikibazo gikomeye ari uko FDLR ikorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwe wa M23, mu gihe Perezida Paul Kagame we yavuze ko u Rwanda rutazongera kwemera ko umutwe w'abajenosideri wa FDLR wongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu rwego rwo guhangana no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wafashe icyemezo cyo kohereza umutwe w'ingabo zihuriweho uzwi
nka East African Community Region Force. Iki ni icyemezo cyafashwe mu Gushyingo mu mwaka wa 2022 nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yari iyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, wari umuyobozi mukuru wa EAC icyo gihe. Hari hagamijwe kugarura umutekano, kurinda abasivile no gushyigikira inzira ya politike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. East African Community Region Force yashyizweho kandi ihabwa inshingano zirimo gushyiraho umutekano w'ibanze no gukumira imirwano, mu gihe imitwe yitwaje intwaro yo yashishikarizwaga gushyira intwaro hasi binyuze mu biganiro bya politike, mu gihe ingabo za EAC zo zagombaga kwitabara gusa mu gihe zagabweho ibitero cyangwa mu gihe abasivile bagabweho ibitero. Izi ngabo kandi zahawe inshingano zo kurinda ibikorwa remezo, inshingano yo gushyigikira ibiganiro bya politiki hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe irimo na M23. Hari n'inshingano yo gushyigikira FARDC, ariko ntiharimo inshingano zo kuyifasha kurwana mu gihe igiye mu mirwano ikomeye. Ibihugu byohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Kenya, Uganda, Burundi ndetse na Sudani y'Epfo. Kenya niyo yari iyoboye ubu butumwa. U Rwanda rwo ntirwari rufite ingabo muri East African Community Region Force. N'ubwo u Rwanda ari igihugu kigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, mu gihe East African Community Region Force yashyirwagaho ntirwohereje ingabo muri uwo mutwe w'ingabo zihuriweho kubera impamvu za politike, umutekano n'ubwumvikano buke hagati ya Kigali na Kinshasa. Izo mpamvu za politike, iya mbere ni ukutizerana gukomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko igihe East African Community yafataga icyemezo cyo kohereza ingabo zihuriweho mu mpera y'umwaka wa 2022, umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari waramaze kuzamba bikomeye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaratangiye gushinja u Rwanda ku mugaragaro ko ari rwo rufasha umutwe wa M23, irushinja kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gutanga intwaro n'ubuyobozi bwa gisirikare no kugira uruhare rutaziguye mu bikorwa bya M23. Ni muri urwo rwego Kinshasa yagaragaje ko idashobora kwakira ingabo z'u Rwanda mu mutwe wagombaga kuza kugarura umutekano. Icyo gihe yavugaga ko ngo byaba ari nko kwemerera uwushinja kuba mu ntambara ishaka igisubizo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu ya kabiri ni icyemezo cya politike cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo bagaragaje ku mugaragaro ko ingabo z'u Rwanda zidashobora kuba mu mutwe wo kugarura amahoro, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushinja guhungabanya ubusugire bwayo. Ibi rero byatumye mu biganiro bya East African Community Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba ko u Rwanda rutagomba koherezayo ingabo. East African Community nayo ihita yemera byihuse icyo cyemezo. Impamvu ya gatatu ingabo z'u Rwanda zitagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umwanzuro wa East African Community ubwayo wo kwirinda kongera umwuka mubi, kubera ko ubunyamabanga bwa East African Community ndetse n'abakuru b'ibihugu byari biyobowe na Uhuru Kenyatta wa Kenya bahisemo kutitambika icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwirinda ko East African Community Region Force iba kandi isoko y'amakimbirane, bityo hemezwa gukomeza ubutumwa hatarimo igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibyo rero byatumye Kenya, Uganda, Burundi na Sudani y'Epfo aribo boherezayo ingabo, bityo u Rwanda ruguma muri East African Community Region Force, ariko mu rwego rwa politike na diplomasi gusa. U Rwanda rwakomeje rwo ruvuga ko rutigeze rusaba kohereza ingabo muri East African Community Region Force, ko ahubwo rushyigikira inzira za politike ndetse n'ibiganiro, kandi ko kuba rutari muri uwo mutwe w'ingabo uhuriweho mu buryo bw'urugamba birufasha kwirinda kugongana nanone na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi b'u Rwanda barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe bagiye bagaragaza kenshi ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemurwa n'ingabo zonyine hatabayeho igisubizo cya politike ku mitwe yitwaje intwaro.
kutohereza ingabo ku Rwanda byakomeje kuzana umwuka mubi mu mubano warwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko byatumye ingabo z'akarere zihuriweho zigaragara nk'izifite imbaraga nke kubera kubura u Rwanda kandi rufite igisirikare gikomeye mu karere. Ibi byagize uruhare mu kunengwa kw'izo ngabo zihuriweho z'akarere, zinengwa na Tshisekedi wavuze ko zitageze ku ntego yazo, kubera ko we yumvaga ko izi ngabo zigomba kurwana na M23 cyangwa gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhashya umutwe wa M23. Izi ngabo icyo gihe zari zaroherejwe mu duce turimo Goma, Bunagana, Kibumba, Rumangabo, Sake, Rucuru n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku ikubitiro izi ngabo zikigera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yishimiye ko zije, avuga ko ari intambwe ikomeye yo kugarura umutekano no gusubiza icyizere abaturage. Ariko uko iminsi yagiye iza, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kunenga izi ngabo kubera ko zitarwana n'umutwe wa M23. Tshisekedi ubwe yavuze ko izo ngabo ngo ziri aho ngaho gusa zirebera, aho kurwana n'uwo mutwe wa M23. Uyu mutwe w'ingabo zihuriweho kandi nawo washimangiye ko utaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara yeruye, ahubwo ko waje guharanira amahoro no kurinda abasivile binyuze mu biganiro, ndetse ibyo byashyigikiwe na Kenya hamwe na Uganda. Bityo mu Kuboza mu mwaka wa 2023, Perezida Tshisekedi yahise afata icyemezo cyo kudasubiza manda izi ngabo za East African Community Region Force ndetse no guhagarika ubutumwa bwayo. Niyo mpamvu mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 ingabo zatangiye gusohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byafunguriye inzira iyinjira rikomeye ry'ingabo z'u Burundi. Uko kwirukanwa ndetse no kutongerera manda kw'ingabo zihuriweho ryasize icyuho cy'umutekano, rinagabanya amahirwe y'ibiganiro bya politike, ndetse ryongereye gukoresha igisirikare aho gukoresha diplomasi. Nyuma yo kwirukanwa kwa East African Community Region Force, ingabo z'u Burundi zasigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko zihabwa inshingano nshya zo kurwanya M23. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko u Burundi bufite impungenge z'umutekano muke zituruka muri Kongo kubera umutwe wa Red Tabara. Paul Kagame mu minsi mike yavuze ko Evariste Ndayishimiye yahakanye ko afite ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, nyamara nyuma yaho zikagenda zifatirwa ku rugamba mu buryo bugiye butandukanye. Nyuma yo gutsindwa kwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo mu ntambara zo muri Goma, Sake, Bukavu, ingabo za SADC, SAMI DRC zatangiye kugira igihombo gikomeye mu basirikare ndetse n'ibikoresho, cyane cyane izo mu bihugu bya Afurika y'Epfo na Malawi. Raporo z'abasesenguzi zijyanye n'iby'umutekano zigaragaza ko hari abasirikare ba SADC benshi bishwe, abandi barakomereka bikomeye. Ibikoresho bikomeye by'intambara birasenwa, ibindi bifatwa na AFC M23. Ibyo byatumye ibihugu byohereje ingabo bitangira kwibaza ku nyungu zo gukomeza intambara, mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yananiwe gutanga ubufasha buhagije mu by'intwaro, indege n'ibikoresho mu bya gisirikare. Ibyo byatumye haza igitutu gikomeye cya politike imbere muri ibyo bihugu bya SADC. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 muri Afurika y'Epfo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile batangiye kosa igitutu perezida ngo asobanure impamvu abasirikari babo bapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo banasaba ko ingabo zagaruka mu gihugu. Icyo gitutu kandi cyabaye no muri Malawi, aho inteko ishinga amategeko yasabye ibisobanuro ku rupfu rw'abasirikare bayo batari bake bapfiriye kure y'igihugu cyabo. Mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya SADC yabereye i Gaborone, hafashwe icyemezo cyo kugabanya buhoro buhoro ingabo za SAMI DRC, nyuma zigasubizwa mu bihugu byazo hashingiwe ku mpamvu z'uko intego z'ubwo butumwa zitari ziri kugerwaho, kandi ko hari umutekano muke
w'abasirikare no kuba nta gisubizo cya politike gihamye icyari gihari. Icyo cyemezo cyasobanuriwe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nyandiko ya diplomasi igaragaza ko SADC itakomeza kwikorera umutwaro w'intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yo itabasha kubikemura mu buryo bwa politiki. Ku rundi ruhande kandi abacancuro b'abanyamahanga bari barahawe akazi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturuka muri Romania, Serbia na Bulgaria n'andi mahanga yo mu Burayi, batangiye guta ibirindiro, gusiga intwaro n'ibikoresho no gushaka inzira zo kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibanga, ko babonaga ko ibintu bikomeye cyane. Nyuma yo gutsindwa kwabo muri Goma, hari benshi bafashwe matekwa n'ingabo za M23. Icyo gihe basabuye inzira mu Rwanda bataha batyo. Bikaba bivugwa ko hari abandi bahungiye i Kinshasa mbere yo koherezwa mu bihugu byabo. Amakuru kandi yemeza ko amasezerano yabo yahise ahagarikwa imburagihe, hari n'abatarahembwe amafaranga bari baremerewe. Bityo ubushake bwo kongera gukorana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyoyoka gutyo. FARDC yasigaye iri kumwe n'imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse na Barundi. Bityo igitutu cya politike ndetse no mu by'ubukungu gikomeza kwiyongera i Kinshasa. Abasesenguzi bagaragaje ko iherezo rya SADC n'abacancuro ryari ikimenyetso simusiga ko intambara ya gisirikare koko yari inaniwe, kandi ko ikibazo cya Kongo kitazigera gikemurwa n'intambara. Nyuma y'iryo tatana, amahanga yongeye gushyira igitutu ku biganiro bya politike. Ibiganiro bya Doha hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC 23 byongeye gushyirwa imbere. U Rwanda ruhita rusaba ko FDLR isenwa burundu nk'ishingiro ry'amahoro arambye, yuko imirwano igera ku rwego rw'uko M23 ifata Uvira. FARDC yatakaje abasirikari benshi barimo n'abari mu nzego zo hejuru cyane mu mirwano yabereye Rucuru, Nyiragongo, Sake, Minova na Kavumu. Upfa kw'abo basirikare bakuru ba FARDC byagize ingaruka zikomeye ku miyoborere y'ingabo, bituma bari basigaye bahungabana ndetse banava ku mirongo y'urugamba. Ku ruhande rw'u Burundi kandi, mbere y'uko intambara igera i Uvira, ingabo z'igihugu FDNB zari zaroherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, imisozi ya Mwenga na Fizi. Abasirikari benshi bo mu ngabo zidasanzwe Special Force baguye mu mirwano. Abayobozi b'utu division n'utugroupe bapfiriye mu bitero bya M23. Hari abafashwe mpiri, abandi barakomereka bikomeye. Perezida Paul Kagame yumvikanye avuga ko hari abasirikari benshi b'u Burundi bafatiwe ku rugamba nyuma y'uko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwari bwarabanje kubihakana. Raporo zemeza ko hari abasirikare b'u Burundi bapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya Minembwe, abandi baguye mu bitero byabereye mu misozi ihuza Mwenga, Fizi na Uvira, ndetse hari n'abishwe n'indege zitagira abapilota arizo drone mu mirwano ikomeye. Urupfu rw'abo basirikare ba FARDC n'abo Burundi mbere y'ifatwa rya Uvira rwashegeshe ihuriro rya gisirikare ryari rihanganye na M23, bishimangira ko intambara itakiri ishingiye ku gisirikare cyo kuri tere gusa. Ibi byakomeje guteza igitutu cya politike muri Kinshasa na Bujumbura, aho abaturage batangiye kwibaza impamvu ingabo zabo zipfira hanze y'igihugu. Ibi byabaye imwe mu mpamvu SADC yatangiye gushidikanya ku gukomeza intambara, bityo ihitamo kwitahira. Uburundi bwagiye butakaza icyizere cyo gutsinda mu buryo bwa gisirikare. Ibyo byaganishije ku kudohoka ku ruhande rwa FARDC mbere y'uko M23 igera Uvira. Ku itariki 27 Kamena mu mwaka wa 2025, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano i Washington DC ku buhuza bwa Amerika biyobowe na Perezida Trump. Aya masezerano yasubiwemo ku itariki 4 Ukuboza mu mwaka wa 2025. Tshisekedi yemeye gusenya imitwe yitwaje intwaro. Perezida Paul Kagame ashimangira ko FDLR igomba kubanza gusenwa, mu gihe Amerika yasezeranyije kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya CONOPS
na OPORD. Mu gihe diplomasi yavugaga amahoro, ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 20 zinjiye muri Kivu y'Amajyepfo, Tanganyika, Manyema na Chopo. FRDC, Wazalendo na FDLR bo batangira ibikorwa bikomeye byo kwica no guhohotera abanyamurenge muri Uvira, Minembwe, Mwenga na Fizi. Bimwe muri ibyo bikorwa harimo ko abanyamurenge bahawe iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira, bitaba ibyo bose bakicwa. Harimo kandi inzu zirenga 80% zasenwe, hakaba inka zirenga ibihumbi 7 z'abanyamurenge zishwe, abaturage barishwe, abandi benshi barahunze. Ku itariki 20 Ugushyingo mu mwaka wa 2025, AFC 23 yatangaje ku mugaragaro ko itagishoboye kurebera ibyo, ihita itangaza ko igiye gutabara byihuse. Irabikora, inafata Minova, Kavumu ndetse na Bukavu, igera no muri Uvira umujyi yafashe itawurwaniyemo cyane, kubera ko ingabo z'Abarundi zakijijwe n'amaguru zigata ibirindiro n'ibikoresho zikambuka mu gihugu cyazo. Iza FRDC, FDLR na Wazalendo bo nk'ibisanzwe bari birukanse kare. Abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 4 bapfiriye ku rugamba, abarenga 800 bafatwa mpiri na M23, aho uwitwa Lieutenant Colonel Athanase Minani, uyu uzwi cyane, yiciwe hafi ya Minembwe. Abandi basirikare b'u Burundi bagera ku 6,000 bagotiwe ku misozi ya Minembwe. Icyabikoze basigirwa inzira yo guhunga bambuka iwabo mu Burundi. Ibyo noneho byo byatumye ikibazo kiba politike n'igisirikare icyarimwe. Ku itariki 18 Ukuboza mu mwaka wa 2025, Marco Rubio yashinje u Rwanda kwica amasezerano, mu gihe Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yarakomeje urugendo rwo gusabira u Rwanda ibihano bikaze. U Rwanda narwo ntirwacecetse, kuko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko gushinja u Rwanda ari ukwirengagiza ihuriro rya FRDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi n'ibikorwa by'iryo huriro biri guteza ikibazo mu karere, cyane cyane gupfa kw'abasivile ndetse no kwiyongera gukabije kw'impunzi mu Rwanda no mu Burundi. Ku itariki 18 Ukuboza 2025, impunzi z'Abanyekongo zirenga 40 zapfiriye mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, abo bari bazize kolera ndetse n'inzara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryemeza ko u Burundi bwakiriye impunzi zirenga ibihumbi 82 mu minsi 11 gusa. Abasesenguzi bakaba bavuga ko nta butabera ku byaha byakorewe abanyamurenge, nta n'urukiko mpuzamahanga ruratanga ibisobanuro ku biri kuba. Kuri ubu ngubu AFC M23 igenzura ibice bikomeye bya Kivu, FDLR iracyariho, Burundi buri mu ntambara yeruye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje diplomasi yo gushinja u Rwanda no kurusabira ibihano. U Rwanda rwo rwashyize imbere umutekano warwo ndetse rufite icyo rwita ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu rwego rwo guhangana n'ibitero bya FDLR n'abayishyigikiye. Iyi ni intambara ya politike, diplomasi, inyungu n'amateka atarakemutse. Mu gihe kandi imvugo zo hanze zivuga amahoro, kuri tereho abasirikare barapfa umusubirizo, abaturage barapfa, barahunga bakanapfira mu buhungiro kubera kubura ubufasha bw'ibyo kurya ndetse n'ubuvuzi. Abasesenguzi bakaba bakomeje kuvuga ko nta mahoro arambye azaboneka mu gihe FDLR itarasenwa, mu gihe ubwicanyi butarashyirwa mu butabera, no mu gihe cyose ibiganiro bya politiki bikirimo uburiganya.